namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course. Yeah, that le boy sevens loyi nga ta hi khe ngulinga na gagashi kwala yeah na wo shama kwala hayi ta hi khe va katsakatsa kwalawa there's stuff like that na vo the legendary Akila leswi tshama swi rhuketela Hagiazo so hinkwenu na swi tiva ha boy sevens munhu wo ti delelela swi dumini swinene so no hlamala of course ka sinhla of course ra ti 22 ta March are live boy sevens la are live la nga hi hlamusela ta mangu ya le 17 le but before you go of course how sungula for location yeah mangu le 17 le stuff like that okay so boy sevens the maka itingani manjeni kunleke yini what happened and the man munhu wako ta khizama ku lava na munhu wako lowun'wana la ku namula na why nga pfula I full first yi nga ntoloveli I full first all right sure let's go Mirina team ni xape n'wina ni xape team tolo a ni ri la Pitori tolo ni dyisa Pastor Cliff mali tolo hey mi nga ni byelangi mi fike Pitori hlangana xin'wana xi la ku ni tlimba tolo a va mi vavisangi mara va nga ta lunga a va nga ta lunga vanhu va ni fefa he team loko ni fika lava vanhu vamba hey mi nga n'wini ti-June boy sevenza ku tshikeriwa na mina va nga mi bayisisi ku na xisa xin'wana lexiya xi nga tshama xi dele mfundhisa a geza ve va yi fayeta lexi a lava xi napa mfana luya wena laha u n'wi napa loyi wa delela loyi u fiki 17 tola a ni tlimba wena gagaxa ku he tshika mitsala yaleyo tola ni tlelangi tolo ku cikuma le tindhawu liya hey a ni yo mi swi vonini ku ta vuya 17 ani vavasati va lava ku ni khisa hi kani ni ku mi nga ni khise mi nga ni tshineleli loyi a nga ni byeli ku yi le 17 loyi a nga ha ni rhandi loyi a nga ni rhandi loyi ti vavasati a tisa nomo n'wansati no hey a ni huhisi sweswo mi a ni tlangeli ka swi sweswo loyi a ni tolovela swa vutondolo loyi a nga ndli swa vutondolo katolu kuba head to no fika ni xewetana na gagaxi hi xewetana swi va right lowu hey a ni tshami kona ni vuyile vusiku ngopfu ni vuyi karhi munhu vuyi loko ni kha ni threka mina swi komba na ku yi nga yi kha yi vula dimino hambi ri Akila man because ye loko ni tsundzuka nga tshama a rhuketela ina pastor se ku na lava nga byeka ni na peace una peace wa all those ta fondoka la ina peace wa se hi ku a ni na peace i lava ku advise me yimaya ina peace wa ina peace wa peace i yini ukurhula se ni vona ka nga ku a ni na kurhula ni vona ka nga ku ni na lexi ta fondoka loko a ri na kurhula wena i nkarhi wo tlela wa nga ri na nsati wa wena ke loko u na kurhula wena i mani loyi a swi nga bohi ku ni komba nsati wa wena a na ni vulavula na wena i mani loyi suspect ku maybe ku nga ku ri yena because tlhela na video nyana I just suspect I'm not sure so boy sevens le hayi nga tikombi ngopfu yo ndo hela ku yi cheka hayi nga tikombi ngopfu yo nede hayi ndzi swi a imbarisi swi mi swivurisa ku sweswi kwalano as you can see le hayi tumberile aiwa hayi nga tikombi straight na xidloko lexiya na madimi ya yona mara hayi rindiwini ko video leyi a na hi vona kahle swa siku na swo hayi rindiwini la as you can see na longa la wa tikomba nyana ku yi kota ku yi va safe a wona yi tlanga ku ni video ni twa swi nga vonaki
and stuff like that xisondele ta hi hlupha na ku disconnect headphone yona hayi maybe ni suspecta ku nga ku ri yena ni ngo mu komba ku ni vona wini me and apologies if I yena no suspect because ka vanhu lava nga rhuketela hagiyazo ni hleketa hi ntsena mani loyi nga head on straight vanhu a ni hleketela hi ntsena if it's not him apologies but I just suspect no suspect as mi swi twa kwalaho okay hi continue na a swi helelangi lani a swi helelangi la swa boy sevens avuya la xikhomini Gagashi ndhawu ya xikhomini hey no la ku biwa vongani no la ku biwa vongani Gagashi ku ta va security va ku hey mi nga n'wi bi mati ku penga valava na mkhensa va va cingelani ayi va va cingelani va swibamu mara va ta ku tlimba ufa matlimba male ana mativa tolo ni lave ku ya mara ni tlhela ni lolohisiwa hi mpfula hayi a mi to mi dyi khadi ya ro ri nga heli mali leriya ni ta tlhela ni ri dya futhi team was the team loko a fika a ni tshikelela un'wana khensa loko a fika a ni tshikelela un'wana a fika ku a ku hela u napa wehe wa dya mi Nigeria Jole so Daddy Giant na ditiva thank you no Daddy Giant loko ni huma Gagashi u ri hayi u nga humi hala wa swi ta vula ku hi le ndzhaku loyi ta tlimbiwa loyi va ta n'wi tlimba u nga humi hala Gagashi loko ni huma hi la hi kona swa vava swi leswiwani hayi tindhawu tin'wana ku sasekile hayi ndhawu leyi ya Gagashi yi sasekile a hi masofa mo hlohlonya hina hi vulavula ngopfu lomu hi ye kha hi themendera ndhawu and stuff like that a swo boy sevens wa swi vona a targetiwe swinene yena a targetiwile na ambarisa sweswi a nga ti kombi ngopfu ko vanhu van'wana vhele va n'wi tiva maybe ku nga ku a yo mixiniwa kwale 17 nakona wa swi vona na yena i targetiwe swinene swa ku no ve na various people lava le ku n'wi napa ku ve na various people lava le ku n'wi napa a no hakereke namuntlha yi nga yangi njha yi ngo dakwa hi ku ni hlamula se hi ku yi kha yi dzana na xi xin'wanya ve ri hable I think ta hetelela hi yona section yale I think o vheta hi katsa na timhaka ta xama la okay ende ku save ndhawu liya swinene madya loko masipala vo ze va khoma mayiki ani mahemba mi nge fambi ndhawu liya ku save lungu kona xifayeta xin'wana lexiya xi ka chinge mfundhisi xi ku a va tleli mfundhisi lexiya ve ma xifayeta xoho lexi a mi nga xi vuli viti loyi xi fika xi teka byala xi ku xi ku wena la ku tlimba na no vitana lena na macingela lo ti tala ti vona ti ta ku tlimba wena Shama a ta hi le Shama fika ni khomana loko boxini ya mina we yi ta yi ri leyi loyi wo leha loyi askisi hayi vanhu va ka hina jealous a yi kwa as you've heard so the two individuals leti leyi n'wana yi la ku napa boy sevens nga titwa ti vula ku ri na very Akila and then lowun'wana ku ri Shama and stuff like that okay swi kahle loko a se vhikini le 17 le boy sevens a swa tikomba loko Gagashi ka ku ndhawu leya ku safe a 17 i va kha a vula swo loko va ku yi cinca direction boy sevens va vula ku yi fike yi humi hala ndzhaku a na hala ku na le mahlweni ka this area ku tlhela ku na le ndzhaku hala ku tikomba ku gonya nyana ni tshama ni mara ndhawu leyi na yi tiva ni hi tirhisa map le ndzhaku le ku na garage na le ndzhaku leyi u kota ku va mi gonya timovha ta paka na hala henhla hala ka this area this top section le henhla la va ku ri le henhla la and then 17 wa gonya i chiki hala ivi then mi kota ku veka lexi nga la stuff like that so swi kahle se mara yi ta yi dyondza swo tala mara swi dyondza nchumu boy sevens ho ti report se loko mi ri ka structure lexi ma kota ku tlhela mi gonya mi ku mi ya le henhla la ka garage le henhla la
hi nge vuli ku boy 7 yi dyondze nchumu ku ze ku na lexi nga xi dyondza boy 7 xa ha ta delela na xa ha ta delela of course le ka master two heta le vumenemene nyana no hlamula kha yi dzaha bulela boy 7s Sebenza boy mfana ka Gaza hard work atingwenya kelenge. Betangen? Sebenza boy mfana ka Gaza. Suka kan'we emisaveni. Sebenza boy mfana ka Gaza hard work tingwenya kelenge. Matisa mbitsi hard work ntswari ya game. Mata? Ele boy sebenza mfana ka Gaza hard work was slow tot and tot January to December non-stop. Ntswari ya game. ni hlamula ngoma va kha ku hati lovhene le kereke hayi lovhene le kereke amara ku hi yona a yi ra yini byala loko on record yi ra yini yo yi kha yi dzaha xi lexa kumba yo experiment yo kha yi kombisa ku va twa yini kwalaha swi kombi na ku mi ba yo sungula I guess U dronkeka ufa. Ile Julia. U dronkeka ufa. Mi twa eka swilo leswi ya ka ndina. Swilo swi ka mbamifa. Hloko se ya panda. Hloko se ya panda. Mi twa eka swilo leswi ya. Swilo leswi swi ka ku ba. hayi mareza ngo tlhehlela hi hetela hi last part loko yi ri 17 ku yi ri line boy 7 za ku misawuli u vumenemeni lamakumu as stated Ngani? Ni vo cheri yin'wana lamo ni ku Yes. lamo ni ku nga tekeli man. Yes. Loy. Master ku wa hina vafundhisi. Vanhu va ka hina a ni mbali khuba hede. Yaha. Khuba hede ni ngetela mkhava ku yiso. Loko ni fika lava nga xi tivi xo boy 7 Mundu ka nongani. Yes. ya team ni tsawa Gagash mini la ku loko ni ta kwale vavasati lava va nga ni tshineleli swilo swa vo a va mbali vavasati lava hi kona hi tsema swin'wana nga ta ze ku huma nhlamba la so hi leswo guys loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe Jehovah